Ya, ndifuna ukutshela nge-MK so that wonke umuntu ongazi nobengayazi uba kwenzekalani nge-MK ayazi. I-MK iyi-project eyenziwe 2023 for the May 29 elections. Ebeyifuna ukungena kwi-government, wanted to take over the power but yohluleka, so iphelela nje lapho, ayisaphindi nje into efana ne-MK iphinde ivuke. Ndiyezwa ngathi sebekhuluma nge-2026 local elections, nayo ngeke bayithole. Ubuke manje kuma-by elections ukuthi kwenzakalani, phelile ngayo. Ayikho neyi-1 iwinayo iward, namaward bengathi yazama kuwo ifike inkatha ithathe, ifike i-ANC ithathe, so kuphelile nje ngento ethi MK. Angazi ke yona u-2029 ofika kanjani, ofika kungena next ethi MK. So ngifuna ukutshela nje, it was just a project ka-2023 elections ephelele ngoko. Yonke lento sebeyenza bethatha Floyd, yonke nje sekuzama nje bazama into engekho. Nawuthi ngangishilo nizoyibona lento nginitshela yona.